Panekah bedeh lemak perkara sing usok deken cerepasa. Panekah bedeh lemak perkara sing usok deken cerepasa. Situng neka gendek bedena omongan tanpa deklaben kanyatana. Dua arah saman neneng tang nyaman tatang kena teti omongan. Nomor telo paneka tungaku empat mon asom tata tapa. Nomor lema delem pangabese nengale kala ben sahwede. Mon bisa aja ge delema perkara tak maluang kencera pangsa. Ape menalako bersama situnga tak sempurna tebes lapara. Mon enteng ben kendek anoan cucura sok aja orang percaya. Lebih bagusan tedung kelaban tangking tangan mon katen ke arah sana. Jepas ampo tunganku sok aja tak butuh. Asam pamon tak kepat panengan namon ngabes ore bifas jaga jangan rasa kasah wete kelamon elanggar seperti aturan jadi ngarep kakenceran maka tak aku na sare tangakan maka yang kebes lapar. Panekah bedeh lemak perkara sing usok deken cerepasa. Panekah bedeh lemak perkara sing usok deken cerepasa. Mon bisa aja ge de lemak perkara tak maluang kan cerepasa. Ape mon ngalako dek sana situnga tak sempurna tebas lapara. Reng tabuk lekadung lapar waktu bi eman cek kala kelaben setan.